Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Nongilam barang ba jong ka Rashtriya Swayam Sevak Sangh Dr. Mohan Bhagat haka arpan riu terek unai luar arjar arpuar ulalek ben Ïuhkjat ha ulum kentang gajek beriu nyautrep nyoskum ulum Sohpet Bneng ya Dr. Bhagawat la pediang buram da presiden jong ka seng khasi kimi Mohan Shillong ubak dike dekhar Dr. Bhagawat ula penpau ya ka jingsong kemen ban Ïuhkjat ha uni ulum kentang jong gajek beriu nyautrep nyoskum bat ongru bakadai kesengi ke kerpang tam nak benta jong bat kaba un amla psyu pan kelet ha jing em ke jong ha kini ke jing let Ïuhkjat jong Dr. Mohan Bhagawat ha ulum Sohpet Bneng ka komiti utemen usan ka sengkhasi kemi ha pok jing alam jong pak skor jala bat ka kenhun kila pelong ru ya ka ngok kadam ha kemat keduan kedupat jong Sohpet Bneng ha ka balasak hilang da vice chairman jong kalum Sohpet Bneng komiti uba paya bi senrem bat cultural secretary uba Hamar Singh Kharmar. Shwabo Dr. Bhagawat unwan pai na ulum Sohpet Bneng. Ula Thung ya wei Tynrai Dieng kum kadak ban pensa jingken mau ya kini ke jinglet ban Ïuhkjat ke jong ha kini ke jaka kentang. We the members of Secretary Commission Law heartily welcome Dr. Mohan Bhagawat ji, the President of Rashtriya Swayam Sevak Sangh, amidst all of us here in this sacred peak of Ulum Sohpet Bneng. Sir, Ulum Sohpet Bneng tradition relates that the Khasi race descended from the 7 huts on earth and the 9 huts in heaven, which are connected to the Creator by the golden ladder on this very sacred place that we are assembling now. During the golden age, the age of purity, the 16 families, that is the 7 huts and the 9 huts, physically commuted between heaven and earth along the golden oak line on the summit of this roof of the Bneng. Though the golden bridge had broken, but till now we continue to connect with our God Almighty, the Creator, through our soul and our prayers. Therefore, this peak is considered sacred by us, where every year we perform our religious rites in this sanctum sanctorum of this peak. Now I will request our esteemed guests to proceed to the sanctum sanctorum, where we will pray for the well-being of our Bharat Mata. Ani kamay kabilay makapa kabilay kanang thao kanang bu ani kenrat hilai ti ani mau kenrat hati tei mau kenrat kirang barang tensai nong yalam jong tasang mau kasih mau kita khát lên rung ngút bay ani kenrat kasang kasih cầm đồn má ban ai má cây cây ca buram ca bạc rau ya une urang ba bai ba thong ani kenrat mau dalang dokter nakatai ka kenun nakatai ka pet ani ko kenran ngada dem mo kenran dak kanam kasang kasi unda toj unda khya unda shaj unda thur unda la karni la karwang unda biang la kasap la kapong ani kenran mo kapa karang ka mo kapa ka basa
Mokolum Sohpet Bneng Toker Ku Toker Do Moya U Baune Lokar Ngiu Lokar Wiang Haringkan Moka Ying Moka Sam Haringkan Mokan Ran Pekin Ra Kikiro Kipoti Kikin Hun Ki Jong Ani Sodong Mau Yai Mau Kai Kamatan udah syong mau karal mau kajan ka airplane mau hasun mau kiling haduriau hekin rat unda biang unda bit unda lain ka tingkuk apa ku kamen sau kamen sen ani yodon kipen win kipen ton nakadang nakamon to senran to bilai to senran to ringkau ko senran ko basa mo kalum Sohpet Bneng ani kenrat unda syai kum kaski unda syai kum ubnai unda pu mo kenrat kum usentiu kum uskut unda he unda yar kum kasi kum kaskong tetang kine maki kentin ngadadam hakimat ka jungu ngaiti hakimat ka jungi mo kapa bersama ngadadam kenrat yapi bapilong kerat ubakot ubakya ubasat ubatho bapilong kerat unang pet kenrat unang to banhe bansan ban kra ban phu ban it kameri india bahkan pensyong pra pensyong syang kan pensyong teman syong pro klem kot kemai hatni asla jong kamai rambau ngangu ngadem bane baskem kaseng kasi sengrai ngikir khu kerdo yapi kolong ba kolong san nang koi nang kya nang syat nang thur ngingu ngidem si haja Iya kene kepor. Isnu dak. Dak jing sukmen. Bangileo ban pen ir ngiu. Yau neu reu rang ba. Jong kaping. Puman roba. Na kate ka kenhu. Ar kumta unang kra nong pu. Bat une ukhau e khau sha. Un sim bon e kerngiu. Un e kerwang. Kat siba ulet, kat siba ukai, unom don ke kiu, unom don ke seir. Wal ada kijing penwet, haka perthai, haka mai India. Wal ada penwet ki khon ban riu, ublei nong bu nong thao, un pet un jingo ya u, un lat ke kiu, un lat ke seir, un lat ke pieng, un lat ke sengit, ngingu uken. Si sama kayak ni perlu kita urus. Perlu di perlu. Oh, ni sini. Kasih dia. मेरे लिए बड़ा ही शुभ दिन है। शक्ति जागरण का पहला दिन है। इस दिन ऐसे पवित्र स्थान का दर्शन करना और स्वर्ग से यहाँ पर 7 परिवार उतरे, इसका मतलब मानव जाति का प्रारंभ हुआ। ऐसे स्थान पर रहना ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है और आपके निमंत्रण के कारण ये हुआ, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ये एक शुभ संयोग है कि हम सब लोग यहाँ एकत्र है। आज के दिन से हमारे समाज में शक्ति जागृत होगी और हमको सब संकटों से पार करके वो जो शुद्ध अपना गोल्डन ब्रिज है, जो फिजिकली ब्रोकन होगा लेकिन हार्ट में अभी भी है,
उसके पास सबको ले जाएगी। ये एक आशा और विश्वास और श्रद्धा मैं प्रकट करता हूं और मेरे 2 शब्द यहीं समाप्त कर। चलिए भाई साहब। Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.